namukela kambe ka Master Xitsonga analyst Leo of course lo mshota yakhe lo ya Chavi MC lo ingata yakhe unlinka vele na boss lady leswi tandzaka of course ka event leya le Diamond Walk loko yi ferini vele I think sweswo hi ta swi faka hala ndzhaku ka video hala makumu ka yona swa ku fela and stuff like that and my perspective vele so ku hi mhaka leyi vele ya boss lady nsati wa kokwani Chauke vele yi sungule endla this live a ni yingiserile a ni swi twa ku a swi na context kahle because mavito laha ma nga ri ku mention-iweni and stuff like that so swi ri confusing what's happening with my network here yeah ma kuma mavito ya kha ya nga ri clear but yi tlhe endla yin'wana and live leyi a yi ri clear live leyi a yi ta after loko manager plan hina yi fike yi endla a live wona mhaka leyi ya hi ngo reference because ka this section vele a yi fike hi twa vele yi kha yi vulavula hi timhaka ta yina ta kha yi kombisa ku yena a yi na vudyela lava nga tlanga vudyela yi kha yi reference ku vanhu vo fana vo Chavi tlhe yi kombisa ku ri vanhu vo fana vo vo Gaza Bosch and stuff like that so response a yi famba hi line yeleyo so hina hi focus ngopfu ka Chavi because hi yona le ne a nga tlhela responda hi nga ta kota ku va hi cover xitori xa yena xa manager plan unfortunately hi nge xi cover yeah of course kuna swo tala swi nga humelela Chavi MC a nga yani le Diamond Walk and a nga posta that event leswi a va reference through swona la so a hi twini side ri vona ku va kombise ku yini la number 3 nato Chavi CMC lava mi nga va mention manager plan Chavi CMC hi vona mdyiwa mali ya kokwani Chauke and Chavi CMC a ve se tshama va tirha nchumu ka kokwani Chauke CMC va hlangana na nghozi ya movha mani na mani wa swi tiva sweswo kokwani Chauke he was there to support him va va pfuna ku lunghisa movha liya CMC mara namuntlha CMC a ni zangi ni nga vona va pesti event ya kokwani Chauke na evile a single day hambi va swi voni ku va vekeliwa ka VMC xin'wana lexi n'wina i manager plan na CMC a mi kwateli xona hi lexi se na Bosch Chauke loko hi ri phatini ya pastor a va tidakoli va mi promise mali ya ti-transport va nga mi nyiki as I've had xitori xa kona so so ni kha ni swi yingisela swi ti komba like vudyela byi va byi na ti-conditions to karhi byi va byi na ti-conditions to karhi loko hi swi yingisela la in a way yo loko se swi kha swi twala la no since ha swi tiva ku vele Chavi CMC vele endla swa vu MC and advertisements she's basically trying to say ku ri a fika va kha endla the advertisement free of charge sweswi va nga ka vudyela vele since a va kha benefit na yena so ku hi side leri swi ku na yena a fika a poster ha hlamusela hi line liya halawa mara mhaka leyi so ku already na yena endleni live I think ta respond la that way la hi ngo swi hlayisa sweswi nga xiswona ku vele fike hi va hi kha hi menemena kwala xikarhi kwala swi nge endli hi va hi nga ri vulavuleni na xikarhi due to YouTube rules vele ivi chavalala na manager plan mi kwatela kokwani Chauke va mi promise mali a va mi nyikangi a ni mi tani boxa ni la ku boxa sweswiwani a va mi nyikangi mali ya transport from aphatini ku vuya kaya ene ni nga swi tiva ku ri ende tirhisiya va nga mi nyikangi hi mini nga ala ni ku mi va nyika mali ya transport ya yini i ni vula tiso i transport ya yini nga va tiphatini ya pastor ya vudyela ni ku na vudyela byo karhi kasi vudyela byo ku byi tirha xinjhani a ni vele mi swi vona vele a ku ri na phati leya a giyazo la vele mi swi vona na n'wina kwala so ku hi side ra vona la boss side swi mi swi twa ku verina ni Chauke la hi va promise ni ku va fika va nyikiwa mali ya tipetrol ku va tlhela va ya kaya so but loko ku ri promise vele a yi endliwini swi rhongo yi fika yi canceriwa without an explanation ku vele a swi ta ku munhu wa mali so promise vele yi fike yi sungule yi discussiwa so to some extent hi nga tlhela yi blame na yo Chauke ku va yi kha yi endla swilo before yi discussa na nsati before a ni swona tin'wana ti-live ko ka ni nga lavi swi nghenelela ngopfu but mi kuma ku swin'wana swilo mi kuma ku swo endliwa without communication so communication I think is very important va ma fixini so wa fana na n'wina manager plan na chavalala a nga ri n'wina wa ku betray kokwani Chauke
a ku nga ri n'wina wo kwatela kokwani Caka futhi Chabalala a ku nga ri vona vo ka va nga canvasi inana kokwani Caka va tlhela va nga ti Chabalala Caka va pfuni ngopfu evuton'wini va pfunile swinene a ku fa nga ri vona Chabalala va tshama va tirha ka kokwani Caka mara kokwani Caka mali leyi va nga va nyika ya hina na 10,000 hi ku va pfuna ezemakwenu a ku fa ku nga ri vona Chabalala as you've heard na n'wina manager plan a ku fa ku nga ri n'wina hayi ti-key points tanihileswi mi nga swi twa ku ri ti twini timhaka to veri mpfuno ngopfu Chabalala ti-key points vhevhele swo fana na movha loko wu lunghisiwa sweswiyani leswi wu tlombile and stuff like that ku tlhela ku va ku ri na timhaka ta yena ta ya 10K leyi va nga ku yiveleni vhele ende leswi vavisaka ngopfu i timhaka to a nga posta no posta that event loyi khe yi cheka his account yaleyo kokwani Chauke hambi sweswi a kha ri MC sayiti ra vona ri va nga ri kombisi leri twalaka swinene ku na masayiti yambirhi leyi mhaka ya tika yena ku na masayiti yambirhi hi boha ku va hi cheka all the sides leswi ku hi sayiti ra vona va nga ku ri swi vuleni sweswo so vhele hi nge ri fanele wa endla na marketing so ya yin'wana swilo leswi nga fika swi complicate so since a endla vudyela leswi ku hi sayiti ra vona since endla vudyela va twisa ku maybe a nga kota ku va na va promotela event free of charge even way before a kuma a deposit sure leswi a swi twisiseka xiswona sweswo ku hi sayiti ra vona I think leswi na mina a va swi twisisa xiswona ku maybe a nga posta that event vana mhaka leyi so mara mhaka yi fika yi va complicated loko se hi hala ka Chavisi MC that's why a ni nga ri ku yi analyzeni ngopfu mhaka leyi because ni twa na xitori xa yena se swi fika swi va complicated swinene swi endla mi hetela ku va ku ri n'we mi endla conclusion ka this matter so a hi twini hi sayiti ra yena ku endleke yini wa a nga postangi like hi fike njhani laha i sungule example yin'wana leyi hlamulaka leswi swi kha swi vuriwa swa timali muni ti ta pfuniwa hi tona mi twa kahle ka this example kuna joke yin'wana ya ka Mafenya Brothers yi nga tshama yi endleka Mafenya Brothers ya music a ku ri Baloyi na Mackenzie se Mackenzie di xavi suit di xavela Baloyi se di xiyisela kaya loko di xiyisela kaya di xikomba ku ni vona mi ta hi pahla yin'we masiku hinkwawo le kerekeni so leswi mi ta ku hi pahla yin'wana mi kumeli suti hi leyiwani la ku ta ku mi hamba mbala yona xi khensa swinene Baloyi and a xi ri interpretara ya Mackenzie so va kerekeni Mackenzie di fika di chumayela Baloyi kha xi interpreta ivi di nyika xikombiso ku a kerekeni ku fanekeni ku nyikeliwa di komba ku hi loyi Baloyi mango ni n'wi xavele suti ni n'wi nyikela so swi kahle ku n'wi nyikela loko kereke yi huma Baloyi xi landza Mackenzie xi fika xi komba ku hey mfundhisi mi chumayeli kahle ngopfu namuntlha mara hayi ma ni hleketa ku ni vuyisa suti liya so loko Mackenzie ti hlamala ku wa fa vuyisa suti se xikomba ku hayi a ni nga swi tivi ku loko mi ni nyika suti mi ni nyikela ku mi ta hamba se mi byela ntshungu n'we mi ni nyike suti leswi swa ku a xi swi teka ku hano swa vuxaka bya vona va ri vambirhi so ya before ya kule a response leyi guys you vheta yi responda ka timali no ngomi loko swi tweni musi is basically trying to say ku loko se a kha pfuniwa la a twa ku ri swa vuxaka timali ta kha to huma a twa ku ri swilo swa vuxaka a nga a xi hleketela ku rin'wana ra masiku swi nga swi ya se swi ya expose-iwa ku i mpfuno hina that's why hina vamaster hi nga swi lava swo pfuniwa swa hlupha ha swi tiva hina experience swa hlupha leswi kuma ku loko se munhu se a ku pfuneni la i fika a tsala na ti-list swi khipiwa in record ku ri one day nda mistake se swi ya expose-iwa hayi ku ze va hina van'wana a hi prefer ku va hi nga ndli vudyela bya hlupha byi hlupha loko swi va kona loko swi van'wana no vula ka van'wana vana kuma ku se va fika va expose ku loyi ndlela leyi loko ze swi ka social media swo swi clear ku swilo leswi swi kha swi discuss ku nga ku na vanhu vo tala va swi tivaka already ku Chavisi MC i lunghizile movha way before swi fika ka social media ma vona mhaka leyiwa so hey a ridze so hey twa xitori xa yena Chavisi MC ku why a nga yena a nga posta event swa timali na swin'wana mara ni la ku rhanga hileswaku why ni nga postangi and why ni nga yangi okay it's so unfortunate ku ri ngopfungopfu hina Vatsonga ti-contract ta hina to tala it's unwritten
unwritten hi ndlela leya ku a swi tsaliwangi hansi black on white ku ri hi twanane leswi mara loko Diamond u ke sungula ni n'wana kokwani caka va nga ni vitana swinene ku ni hambani ya kwalahana ni la ti-live hi komba ku ri ku na ndhawu yi nga ta pfula in fact a yi fa yi pfule last year December so ku lo va mhaka ti-delays maybe ta miako a yi fa yi pfule last year December hi ti-15 if I'm not mistaken mara hi December so yi nga ha pfuli until va hundzisela mahlweni ka this Easter weekend leyi sukaka ka yona ni ti voneni ti-trend van'wana va ndhawu yala yi ready siku rin'wana ze ni tsala post ni ya ta ka live la so guys i brand Chavi swin'wana swi leswi hi swi twisisa so va fanele live la it can't be free of charge ko kutani swi nga komisa ku ha ti-contract so Chavi sweswi i nga swi twa swi vula kwalano swi la swi vheta swi lunghiziwa mi leader by example a ku ndlo ti-contract loyi va yi sayini swa pfuna na swo swi tiveka because a nge tsakisi ku endla live for free munhu wo fana Chavi like i munhu loyi a nga na brand yo karhi a ngo endla swilo njhenjhe so ku faka ku na mali involved ka ti-adverts hi leswo ni va pfula and mina honestly speaking kokwani Cauke va ni kombeleni va ku va ta kombela ku ni ta ni ta fambisa mina switwani va koho a ni ri Pitori loko va ni texta va kombela ti-picture so ni send two of ti-picture va tirhisa yin'we ya koho ni nga ambala hembe ya white mi nga yi vona laha se ve hi twanana va komba ku ri payment ni ta mi endlela hi Wednesday loko hi vulavula yi nga ku ri weekend yo karhi so a ku fanele ku va Wednesday leyi a yi fa yi landzela after weekend leyi ni vulavulaka hi yona se ni komba ku no a ku na problem ya that good i weekend leya ya event ya homecoming ya nsuku liya nayo yi nga va na timhaka ta yoho ya so even then after homecoming ya nsuku Wednesday leyi a yi fa yi landzela payment a yi vangi yi nghena un'wana a nga vutisa ku payment ya mali muni kokwani Cauke a ni va charge kahle vanhu lava va nga ni vona ku nge pfa hi ndlela na ti-favor mi ni va ndlela tin'wana va ndlela tin'wana hambileswi mi a swi talanga ni ndlela vanhu ti-favor hi ku va nyika mali because ni hava ni va ndlela ti-favor to karhi maybe va xerhela just to cut the long story short a kha kombisa ku vanhu lava va tirhisanaka swin'we a nga va charge vo chela mali leyi vona va twa ku yi right ku hi side ra vona lero a nga tirhisi amount leyi maybe a yi tirhisaka regularly maybe to yi charge 12,000 a nga va charge yona leyi ya 12 hambi ku ri 5 wa pfumela ku a nga yi teka he does not mind ma wena mhaka liya okay ni yo tibyela ku leyi va nga ta nyika yoho mali kokwani Cauke yi ta va yi right se va ni byela ku hi Wednesday se no problem a ku ri na leyi a va ni tshembiseni leyi vanhu ni nga twa ku ve ni yi kwateleni ya birthday ya mina ya ha ku hundza na yona remember so ivi va va na ti-problem ta network va hetelela va nga ha yi rhumelangi ivi yaleya yi nga ri problem because a va ngo ni kolota so then liya ya event ni ti byela ku swi ta ni nyika motivation at least loko se ni sungula ku vona payment ya ku ni swi tiva kokwani Cauke ya ni pay mali muni this time around since ku ri swo ni ya ku tirheni swa sweswi i swa ntirho okay so ivi Wednesday mali liya yi nga ngheni ni ta apologize laha ka ku va ni nga ndlangi mina follow up ku hey why mali yi nga ri ku ngheneni lo twa ingaku I will be troubling him vana swo tala but maybe let me not justify not apologize ku ni ndlangi follow up yo why mali yi nga ngheni but as time went on hi ku line up leyi ri na vanhu vo tala ku na vanhu lava nga komba ku vona loko khe hi yingisela ku hila ka live liya mavulelo leya kona va kha va kombisa ku endleliwe ti-favor to tala like lero like even na payment loko ni kha ni swi yingisela kahle la a yi nga hazi ya ha fita no fita ku a hakeriwa because endleliwe ti-favor to tala ma wena mhaka leswaku hi event basically swi twa na ku kahle va lave ku a endla free of charge ku endleliwe swilo swo tala tanihileswi mi nga swi twa ku mali a nga fandiwa it's basically more than 10K ku hi leswi a kha ku hlamusela swona laha mi nga mi swi twini vhele loko line leyi khe hi yingisela swi tikomba ku a fika a ya there free of charge a nga hakeriwi leswi loko ku line leyi khe hi yingisela yi tikombisaka xiswona mi nga mi kha mi swi twa na n'wina se
va tikumeni ti-deposit ene mani se yi kuma leswi a ni va byeli a ni nga lavi ku swi endla ingaku no jaha mali a ku ri ku ni a li yin'wana event leyi a ni fanele yi fambisa hi siku leriya hi ku twisisa ku ni fanekele ni ya le aka kokwani Chauke se yi nga ngheni hinkwenu hi nga communicate. Yi complicated but since as a businessman kona hambi sweswi va nga na vuxaka byo karhi 100 ti-favor kona deposit a yi fike yi ngheni hambi sweswi layini swi tikomba loko a fika a nga hakeriwani kona deposit a yi fike yi ngheni loko hi ku twisisa ka mina beforehand. Chauke va nga ni byeli ku humelela yini siku rin'wana ni fonela Gavaza hi ku a hi ri ti-MCR2 ni ku ni ku chaveni ku fonela kokwani Chauke wena va nga va se va ku hakeleni na ivi a komba ku a va n'wi hakelanga siku ra ku a tlhaku kumbe ni va eda la ka call se ni ku hi swi endlisa swin'wana maybe se masikunyana hi nga ri ku buleni loko ho va eda la aka call hi lava swi ta va swi ri somehow se ni twanana na yena ku hi nga va aid ka call se hi nga va aid fast forward the story siku ra event Gavaza ni missed call ta yehe loko se ni ya vulavula na yena eswi twini ku a nga a ni lavela ku lava ku twisisa swin'wana a fambisa mucato somewhere so a komba ku a lava ku cheka ku swi swa ti-matrimonial ni swi fambisisa ku yini se va komba ku yange hi koti ku fika hi mhaka ya migingiriko ya yena ivi a heta ni byela ku ni va byeleni kokwani Chauke ku a wu kha u cheka swa ku mahakelelo ma njhani se ni ku okay se vete yini se a ni komba ku a vete va ku endlela ti-favor to tala a hi wena u fane u kombela ku swo hakeliwa so leswi a ni nga vulavuli na yena Gavaza se ni vulavula hi mbilu ku ni na vanhu vo talo sekele ya me yi kulukumba va ni endlela ku ti-favor mara loko se swi ta ka ntirho va ni hakelaku a hi kombise vanhu vo hlaya kwala vhele na vo Gagashi va hakerini sweswi hi nga vona ka MC ya kwalani na ti-rich aunt ya kwala Tsanini ya le ku na party ya yona va ri Miss Rams no yi hakerini and stuff like that and yi insista ku va yi hakela and stuff like that so and ni nga yi twanga section leyo vitivi nga n'wi hakeli mhaka ku endleriwa ti-favor so swi loko na inani musi swi loko na Gavaza a swi vitani musi loko ri a nga depositiwangi ku na artist leti a ti-depositini ku hi leswi chava swi vula kwala so swona hayi kona ya swi swi hambanisiwa business na vuchomuchomu swi swi hambanisiwa because yi kombiseni ya like chavisi MC ku ri na event yaleyo kha hi vona kha hi promota hi ngo zama ku va hi kha hi cheka leyi a hi tivaneni ya ni yi vekerini kwalano hi swi vonini vhevhe loko yi suka a hi susa na munhu wa mina xo ngi rhangani la ya we forgive him swi vonini la ku sweswi loko hi kha hi va vona la a hakeriweni chance MC ku a va hosta vanhu lavaya la a na ha la ku kombisa ngopfu ti-videos in that section a va hakeriwini na the twins va vonini a va yini i ri a hakeriwini swilo leswiya and then a tlhela a hakeriwa ku va MC estadium you see to be fair ya loko se mhaka se hi yingiserini overall ya twisiseka for office ya vo so with that being said ndzi nga sa ku vula ku a ni kumangi payment ya event liya ene hikuva va ni promiseni mina ni apologize ku va ni nga ndlangi follow up ya ku mina hakela rini nkarhi wun'wana no boha hi rivala ni twa ingaku ni ta kha ni va hlupha since swilo leswi a swi langutisaka swi ri laha swi tele a ni ti byeli ku hayi loko ri right va ta ni vona so ku va na communication breakdown ku fikela siku ra event. I only spoke about event ya le Diamond Walk siku reriya loko ni hostede animal ngomu nga vo live liya ni ngenini ni komba ku a hi yeni ya support le ka kokwani Chauke ya Diamond Walk namuntlha ni komba ku na mina ni ri ko so ka ku posta ni voni ku a swi nge loko u business ra MC or lava ti-artist u business na vanhu va two u business na loyi a nga ku rhamba u tlhela u business na audience ya wehe hayi no overall fika kombisa ku loko ku va a posta lava vanhu va ta twa ku i ta la Chavisi MC and na audience ya yena yi nga tala lero a yi ta leyi fika yi kuma ku himpela a nga kona hi leswi a nga fika a hlamusela swona kona ku hi ku vona ka yena i twa ku a ta ya na audience yo karhi leyi nga ta ya le so hi fika yi nga n'wi kumi twa ku ta va a problem swi nga affecta ni ka business rena and stuff like that but I think mhaka yi helerini guys mhaka yi twa rini yeleyo switori sweswimbirhi hi swi twini yo
to mi kha mi khomenta below ku n'wina mi hi vonisa ku yini hi leswo ya hi leswo loko ri amukeza mi suka ba ni te hi la ku hlaya na xitori lexi le Diamond Walk ya mandlele ya kona ya hi yona section ya kona leswi nga endlisa sweswo kwalano so the event failed khe landzelisa vhele ka akhawunti ya heleli event yi failed guys, that's it a handle ku na vanhu tani leswi mi swi vonaka kwalano a ku tele handle guys, a ku tele hi nga vula maybe around maybe 1,000 people la handle, a ku tele swinene hi nga tlhela hi pfula na yin'wana clip la okay. As you can see, handle ku tele like it's not something we can deny. Handle ku tele vanhu a va humile hi xitalo but these individuals I fast forward nyana just wa mi kota ku vona ku crowd a yi tele laha handle, that's what I want you to see maswo a handle langutani ka right ya n'wina kwalaho so vanhu a va humile hi xitalo but vanhu a va nghenanga ndzeni vona ku tele njhani why Master T va nga nghenangi minkarhi yin'wana ku mindzingo guys hi leswi mi nga ta swi vurisa swona mina I've tried ku va ni kha ni yi analyze mhaka leyi my conclusion ku ve ku sometimes na ku swin'wana ku mindzingo swin'wana nkarhi wun'wana u famba yi hlangana na swona loko ni kha ni yi langutisa because vanhu va nga tsaka swi ku ta va ta tala ndhawini va kha swi tiva ku ngheniwa hi mani munhu because interest vhele a ku ri inani 100 rand so ni twa swi nga ri ku hlanganeni straight ku why vanhu va fika va tala handle va nga ngheni ndzeni swin'wana ku mindzingo maybe kumbexana okay hi nga ta ze ni jamuka mara ho vula guys ku business ma lava ma ni twisa nyana i swi hi ku loko i nga swi swa endleka swi ku vula ka manina sandle ma vona mhaka leyi so event fairing, that's it ndzi na swi ka VIP section ya ku na vanhu guys, what you need to understand about this i ku dayideng leyi a ku ri hambi ti-artist to hlayo so there is no way ku ri that profit yi vuyini ma vona a ku na ti-artist to tala swinene so loko khe hi langutisa hi nhlayo leyi ya vanhu lava ri ndzeni ku hava ku va nga va koti ku va xa byala byo byi khavhara amount leyi nga humesiwa laha because loko King Monada, let's assume King Monada i charge 70,000 a hi zi hlaya letin'wana ta-artist mi lava ku yi vuyini mali so there is no way ku mali ya yi vuyini hence hi ku yi fairing event hi leswi fike swi twisiwa sweswo like loko very so kha performa na King Monada, let's look at the crowd as you can see so tani swi swona ku there is no way nga vula ku it's a success leswi of course crowd a yi ri xiswona the stuff like that so leswi nga swi endlisa swo sweswo yeah of course the suggestions ti tele swinene tele na swo swi tele no wa fika wa pfuleriwini lani ya kahlekahle hi sungula ku ka line up na yoyo yi nga onha a yi ri kulukumba ngopfu swilo leswi loko swi fika profit himpela swi swi endliwa as a profit swo ka swi karhata nkarhi wun'wana ya kona vhele I agree ku vanhu a va fika pfuleriwa va nghena but swi tsandzeka ku balansiwa na line up a yi ri kulu swinene ko ku vo Master T yo chaka ku vula ku line up ya so mi ta yi vuyisa mali hi yo chaka ku rhuketeriwa ku a na hi na mali a hi ta byela ku twa nkaka so hi leswo